KSA Hamren Head Branch Pen Pherangke Amai ke pha Borlengri along Bhanu Jayanti Samaro ke paman RDC RV ke jang penajok National Highway 39 atawar pi along truck aching thang Adaba birta long peneli Willerburn Krupi nan birtang ton pen RJ tha Hamren hithi kimi multi utility building conference hall along ingdeng phokebra sirkep KSA mahang ke thek arni Hamren regional committee atum pen Catalongia Parman pherangkia mai ke pha birta jakhoni phai cricket thomani card news channel pherangke hundor kro Hamren pen birta nang pale Pherangke amai long mai Presanto Ingdipen ki pachini pon atengke West Karbi Anglong mati KSA Hamren Regional Committee pen ingdeng phokebra sirkep amahang ke thek arni lake Hamren rongching don pathua klam alongsi pado ponji pusi pachini pon KSA amahang ke thek arni Catalongia long West Karbi Anglong angkang pi penta sorkari gang burala pen rong asar thia tum anta kachedong dun pet japhan kachopha pado labangso arni suri hinla khener kep aningkan Hamren HSLC Center pen HSLC satlang ki unduna tuma phan karchu pado ponji KSA pen kachesong asai long kachirap kachito dun atuma phanta karchu pado ponji pusi KSA Hamren Head Branch amai Presanto ingti pen pachini Ladak Karbilo Charlie song Hamren arupi pen rangke mai hipapon athepi bangke lahilo ani kanwang ason pining le thotami tum Karbilo Charlie song amai hangke thek ani nang le tanglo lasi pining ingdeng phokera serkep Karbilo Charlie song amai hangke thek katalon kon ladak Hamren community under Hamren rongching don pathiok lamang sepati pon lo lasi Hamren along ke damtang pe kuan pen stami ladak Hamren arara tum nilitum kachi song long nitum ki klem pon along nagachi rap dun nagachi to dun lam nitum thepon long pe nitum ningak long penal tum tame churu lo lasi non ke banchi lak labang so mai long stami Hamren arara tum un an apen arginang chipi tum ji si lili nithe adi halabang soar ni nitum eson soni mate long ri cherai kom nang yebut thak long lepen cheng long achar li amung alam stami nitum pune kachi thanchimum program doji lasi halabang so mai along arginang pidun lapen lamthe na kar ju dunia phan Hamren arat mate west kar biang long arat an e don pen inut nang che tong bun pet nang si nitum pen chuni ripon lo lapen ithe bang dolang dak Hamren pen kidam tang SSLC ang dengki undun atum phan tame itum halabang so arni artuponi lasi alang pun stame sarpur rakam dos tame halabang so mai long nanti tong dun pen masap so wet tame kladak mong ina chu endi pasi niltu mai pen chuning ni pon Arnika sam porphai truck pen ajo porphai crazy an lunka na malinta padosi ingdeng phokebra sirkep KSA mahang ke thek Catalon pajut ponji puta pachini pon Gorkha Jagran Manch Lengri Arot tum kachipatir pipen Pharohini ra pli angdeng Borlengri pathua klamalong Bhanu Jayanti Samaro ke paman pona birta jakhongni phai cricket tham arni card news channel pherangke ananterang pen birta nang pali Ada porphai sirkep apor pen mai phu Ganesh Thapa pen lama ingthurlo adon thu karlitang Bhanu Jayanti phanchki mu padu ponsi karcha sai deng ponlo alhi sarpu aman pen bukajan MLA Dr Numol Momin Chetong dun anpar da Borjan VDC chairman Chris Rongphar AACDC chairman Ganesh Bhugal AAGSU amai phu Sanjit Limbu Omkar Chetri lapen Borlengri sarkari gangbora Hemari Kilinga tum Chetong dun mailong Bhanu Jayanti Catalon pon lake kidam tang ningkan Pharohini ra plia prang Ramayan alama puthak Sanskrit alam pen larsi Nepali alam pen ketok cheng abang phulo Lasa joksi pini pirthya dangalong Nepali khai tum Ramayan alam por hilonglo Lason si Nepali tum anke prekjam adimalong talondun lo MLA Dr Momin Penta Bhanu Jayanti Samaro ki paman pon alam alang like claim tekang alama kamai hu choro tekang an parta Gorkha tum India deralong nangke do dun pen India phan Thetana sai ki claim alam thansi aning parung ponlo labangso amailong apor ke mehut MLA scheme pen Eastern Karbi Anglong College along isi Gorkha hostel pen Bokojan along Gorkha community hall ki kimpi japhan lamchak chepi tekang mai along Nepali ari sunim so tumpen ason kilun ke kan kachipate hui padopon pen lapen ajo laki lutun ajo padopen si mai pajut pusi tirkam chun bangraju gurung pen than pachini
Duar Amla constituency ke parlo wathat lang sopen amtereng adak PWD atawar kasloka sai ki deng dia jok kachaling atawar ke langbi langdoi ason si mandat lo lasai jok je raratum lang ki pabi plaka thaksi kachaleng nang pothak jakhong ni phai khre ke thom arni card news channel along birta nangli Pinpur में दुआर आमला आरारतुम गुवाहाटी रोंगसपी दामजी पुलते लासो तोवर हेलो कचेलेंग नांगजी केदाम तांग कांग्रेस राचारी आसोंग पेन निंकान क्रे फोआन कार्बी आंगलोंग टनमस काउंसिल चारिलो लापे नॉन बीजेपी पेन लेथोत्ता कार्बी आंगलोंग टनमस काउंसिल कचारी नॉन आन निंकान सी प्लेंग एरलो सीतामे लाबांगसो तोवर सेलाम लेसी लांग फ्रोंग लांग लासो अजोक रारातुम केदाम केवांग किसुंग पेंसी चेचाक नांगलो लासी बादू आसोंग ले कार्बी आंगलोंग टनमस काउंसिल अलोंग चारी सिता कचेलेंग अतोवर आबांके सेलाम नांगजी पुसी की ओंगडुंग आरारतुम पेन निंगजेरेंती लासी नॉन की खीबों परिवर्तन असरकार माते रात पांगरिया तुमपेन बांगसो तोवर के सलाम जियाफान कचुनु रिपोन पदो Namalam sopor phan birta moing ta monik sina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্জ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্জ ৱাটাৰ Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang salahormu ason selam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihenamo phiputhal bir talong wangthulo Bokojan subdivision angkang japra lang solong Guwahati pen ke wak ihuma truck National Highway 39 ka cheleng atwar pi angbong ke jangluda birta jakhong ni phai cricket thom arni card news channel apherang ke Bokojan pen birta nang pali National Highway 39 atawar pi ke kajathang pluk atawar pilo sita tawar kasalam asai avekirui thula puson kavedet ajoksi arniwang bus truck pen chenglok akapre ka motor kachelat katura chetong nanglo Karbi Anglong arat la puchot kali Assam India angkang pen anparta angtan men ke bang atumta labang so atawar pi kahinu pen ajok kisung chetong nang rintilo Parivartana sarkar atum kopisi ke matha malake manghumi me pusi ongdung arat atum chethan BJP asong Assam government ke chari ningkan ke thom ke pleng thupo sita National Highway 39 atawar pi kasalam ponjia phan ka matha avelangma puta ongdung arat atum chethan pre District Agriculture Officer Morigaon Penpatir Piponsi Morigaon Bihutoli Ahong Jailong Jakhong ni phai cricket thom arni tractor keron sai ke denga birta card news along birta nangli ट्रैक्टर केरोन अमाय अलोंग अलुसर पो अमान पेन HAD मिनिस्टर सुमरोंहांग चेटोंगदुन लापेन बांगसो अमाय अलोंग मुरिगांव LA कॉन्स्टिट्यूएंसी MLA रमाकांता दिओरी कार्बी आंगलों टनमस काउंसिल MEC लुनसिंग टेरोन डिप्यूटी कमिश्नर हेमंत दास डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर धर्मेश्वर बरदोलोय मुरिगांव डिस्ट्रिक्ट BJP अमाय पुपेन चेंगलोक पेनान के थे दिंगातुम चेटोंगदुन मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण उन्नयन योजना स्कीम पेन Kipajir Ponji attractor Amoka Ali Sarpo Aman pen kacetong dun Minister Ronghang Lapen MLA Diuri Atum Arideng pensi Pajir Ponlo Lapen Bangso attractor Keron Amai Murigaon ADC Tahedur Rahman pensi Mache Pahimpu Ponlo pusi Birta Ribdun Long birta bangkila panskang ton paniklang kardom